Siyabonga kubalandeli salokhu umsebenzi selifikile ilanga ukuthi namhlanje siuphakulule okuyikhona ukuthi abalandeli bazozizwela i-single track yethu ngicabanga ukuthi abanye sebeke bayibona nje izulazula kodwa kwalamhlanje okwe-album izosithololina akukho okuningi esingakutsho i-album sizoyikhupha mhla ka 18 October siyanxusa kakhulu ukuthi abalandeli
bebe khona hlake kungabizwa ozwayo. Siyalicela lonke libe khona lapho ke ngathi kudingeka khona ngathi khona lapho kuyinselele elingezwa khona kahle liyangena kuma inboxes ku TikTok la ku WhatsApp la ku Facebook sikhona kukhona konke sizolitshela ukuthi kuhlangana nini njalo kuphi. Siyabonga.